Ikaze nanone kuri YouTube channel yacu. Aka kanya tugiye kurebera hamwe ku mikurire y'abana, ibyo bita developmental milestone. Waba wibaza ngo umwana we yatinze kwicara cyangwa se azicara ryari, azavuga ryari, azagenda ryari, azatangira gukora utuntu runaka. Tugiye kubireba kuva umwana agize amezi 2 kugeza agize imyaka 5, ibyo yakabaye akora. Nimba atabikora haba ari ikibazo, bityo bikaba tukugira inama yo kuba wakwikurikiranisha kwa muganga w'abana akareba impamvu yaba ibitera. Muri make icyo twakwibutsa nuko mu bituma abana batinda gukora ibyo bakabaye bakora ugereranyije n'abana bari mu kigero kimwe, ikintu cya mbere gishobora kubitera ni uko umwana yaravutse ananiwe. Nicyo gikunze kubitera. Niba umwana avutse ananiwe, biriya bita kunanirwa nyine souffrance, ntabwo azagenda ku gihe, ntabwo azavuga ku gihe, ntabwo azicara ku gihe nk'uko byakabaye bigenda. Ikindi gishobora kubaho ni uburwayi abana bagira. Umwana warwaye mugiga ntabwo azabasha kugenda ku gihe, nawe azamera nk'umwana wananiwe. Ikindi, umwana warwaye umuhondo ukamurenga akiri uruhinja, nawe ntabwo azagenda ku gihe. Impamvu y'ino tuba tubivuze ni kugira ngo nimba ubona nk'umwana wagize umuhondo, ni byiza kwihutira kujya kwa muganga hakiri kare kugira ngo afashwe. Dore ibyo umwana agenda akora ukurikije amezi afite. Duhereye ku mezi 2, ku mezi 2 icyo umwana akora, aba ashobora guseka, icyo bita social smiling. Umwana abasha guseka ku mezi 2, biriya bita igisekeramwanzi, nta kindi kibazo kibibayemo. Ngiki kintu ku mwana amezi 2 abakora. N'ubwo umwana akagira amezi 2 adaseka, aba ari ikibazo. Nyuma rero y'amezi 2 tugiye ku mezi 4. Umwana ufite amezi 4 ari utuntu abakora, abashobora guhindura umutwe we, kwindukiza aho akurikije hari ijwi. Nimba umuntu avugira ari ukabona ashaka kurebayo, abashobora kuvuga utujwi duke like cooling, twa tujwi cyangwa se babbling, twa tujwi abana baba batangiye kuvuga. Nimba umwana rero yagize amezi 4 nta tujwi avuga, nubwo batavuga, aba ari ikibazo. Abo umwana bashobora kuzana intoki cyangwa se ibiganza ku munwa, abashobora kuzunguza ibikinisho runaka nimba bihari, utuntu nk'utwo. Nyuma y'amezi 2 tujya ku mezi 6. Ku mezi 6 ikintu cy'ingenzi ndetse tugomba no kwitaho cyane, ku mezi 6 umwana agomba kuba yicara nimba nta kibazo yagize. Yicara rwose, nta muntu ashaka kwicara umufashe cyangwa se akicara nta muntu umufasha. Ku mezi 6 umwana aba yicara nta without support. Rero umwana nimba agize amezi 6 aticara, aba ari ikibazo. Rwose umwana amezi 6 aba ashobora kwicara, aba ari ingenzi. Ndetse abatangiye no kuvuga utugambo pa, mama, pa, ma, da, utugambo nk'utwo ngutwo nyine, ubwo dukurikije ibyo mu Rwanda bakabaye bavuga. Rero umwana niba agize amezi 6 ataricara, aba ari ikibazo rwose. Mu mikurire y'ubwonko aba ari ikitaragenze neza, wakabaye wikurikiranisha hakiri kare. Niyo mpamvu rero tuba tubashyiriye ino video kugira ngo mubyiteho. Ikindi kibaho ni ku mezi 8. Ku mezi 8 umwana agomba kuba akambakamba. Gusa ndara abana badakambakamba, ariko ku mezi 8 umwana yakabaye akambakamba. Iyo tugeze ku mezi 9, umwana w'amezi 9 aba ashobora guhaguruka, agahagarikira ku kintu, cyangwa se bavuga ngo stand with support, agahagarikira ku kintu. Ikindi abashobora kumenya nimba umamagaye, abashobora kumenya. Hari umwana ushobora kurakara, abashobora kuvuga utujambo duke na duke dushoboka, ariko utugambo duke cyane. Ariko ikimenyetso cy'ingenzi hano ni uko bashobora guhaguruka ku mezi 9. Umwana ufite umwaka rero we icyo akora, ku mwaka umwana undi atangira kugenda. Aho ni wa mwana ushobora kugenda, ashobora kuvuga bye bye, ashobora kuvuga mama, ashobora kuvuga dada, ashobora no kuvuga n'akandi kazina runaka. Ashobora kugendera ku kintu cyangwa se akigendesha bitewe n'ibiro yagize. Ashobora kuzunguza intoki ze uko abishaka. Ikindi, ashobora gukinisha ibikinisho bitandukanye. Ku mezi 15 ikintu cy'ingenzi umwana w'amezi 15 akora, abashobora kuvuga, guhuza amagambo 2 kugira ngo akore interuro. Wenda ashobora gukoresha mama, dada n'ayandi. Ashobora kuvuga ngo mpa igikinisho,
utuntu nk'utwo nabo batangiye gukora interuro y'amagambo abiri cyangwa se amagambo atatu. Urumva ko ari wa mwana wakuze aba agenda neza rwose nta kibazo kidasanzwe aba afite. Niba umwana yageze amezi 15 atagenda haba hari ikibazo mu mikurire. Umwana w'amezi 18, ubundi bavuga ko umwana w'amezi 18 aba ari wa mwana wiruka nimba nta kibazo yagize. Ikindi bashobora gukora interuro y'amagambo atatu ku mezi 18. Ikindi abashobora kumenya ababyeyi be birumvikana bari wa mwana wakuze, abashobora kubasha kwirisha n'ikiyiko, nimba ni wa mwana ushobora kwambika ukabonemo kugufasha kugira ngo mwambare. Umwana w'imyaka 2 we icyo akora ku myaka 2 ubundi bavuga ko umwana yakabaye ari toilet trained, uvuga ngo ni wa mwana ushobora kujya mu musarani rwose nta kibazo, ariko haje amapo ubwo nipo abakoresha. Ikindi kuvuga rwose abavuga interuro y'amagambo atatu, avuga ikintu cyose ashaka, aba yiruka, abashobora kumanuka za sikariye afashijwe cyangwa se yifashijwe, ashobora kurisha ikiyiko nta kibazo. Urumva ko umwana w'imyaka 2 aba yarakuze. Umwana w'amezi 30 ubwo ni wa mwana w'imyaka 2 hafi n'igice, abashobora gukina n'abandi bana, akina n'ibikinisho, ashobora kuvuga amagambo menshi, bavuga ngo ashobora kuvuga amagambo 50, ariko ibi nibyo i Burayi ntabwo abasha kubara amagambo umwana avuga, biba bigoye. Umwana w'imyaka 3 icyo abashobora gukora, abashobora gushushanya ibintu bitandukanye, abavuga neza, yiruka, akina,